Uribo kintu gitawa dyslexia bo nirira muntu ethira kiremone kuthoma kana kuandika indi tikuwa ati muntu arikia bo ni wathe muthemba bura bwithira bukiwata mwana kuma ari munini ndi bukia kumenya kureo no amenye yewa bingi biramba kwithira hari na bio kenda kumbithio ntubo skuru ya kumenya yewa bia na bani thiritegirurwa ntereche gitoro na radwa riri ntuko ya mbere hana babara ethetio chora na kuimenya yewa bio. Gitumi gya kwambiriria Yaraki Art Center ikenda tombaria kuritana na beto art kuma beba nini tuendelea gukorwo nabo tukibonagia the different forms of art na kenda kinyabo bamenya kira bomba kuthithia na art eu gutethinya na baraba komba kwithira bena dyslexia kuikomba kwithira bate komba kuthoma tabau bangi indi tikuga bakuremwa na bomba kugitabura ku express better ka learn better from art, painting and all that, and we hope that through this art center tukomba kwithira tukimentanto ja kugwatanira na kwambia center kuritana art aja Meru muno kiria nanyi etuchokeria nkatho barabejete na ithuganira Yaraki na baraba hostete Yaraki aja kona twena mwarimu Lucy aja na baraba iretete awareness enjeru ya ana bena dyslexia bani ana barato tomba kuona jakapa kurigia klasi inde takabari tini ana babome bena umebonene kwa computer inche akiciretaga thina kidogo aona B akaona ekarija D na ana boy very artistic na kuguro mono de founder sana culture koreta asani kenda bomba kuwatana na program eje na tuna mathogano ja mbere mono. Dyslexia is not a disease, te mulimo na ikwithira bari differently baina difference in learning. The way their brain wired kai tofauti na ya kawaida, but it interfere na the intellectual part of the brain. Kwa umwana huyu thaira are very intelligent and very talented. We're very pleased kwithira twe Yaraki Art Center being in representation of Sana Art Culture Association na tuete ko make sure as artists, as young artists, twena other new artists baraba kethira bayete nyuma yetu na iyo talent toswa na iyo talent to kwenda kuna cha Yaraki Center.